kayak kabit, Pak. Oh no, ultra kill. Oh, mega kill an. Wow, what's up? Yo, sob. Ya, teman-teman balik lagi sama saya Agung. Ya, kali ini kita mau lanjut ya, sob ya. Kita lanjut ini Ahead in Time untuk egg yang keempat ya. Kemarin ketiga, sekarang ke egg keempat ya. Ini sorry saya buat mode offline ya, sob ya. Biar teman-teman ini tahu gitu loh, gambarnya, grafisnya biar lebih baik gitu. Soalnya saya lihat kemarin itu, oke lanjut. Kemarin itu saya ngelihat itu kayaknya waktu di live stream itu gambarnya kayak kurang bagus. Tapi nanti teman-teman nilai sendiri lah, bagus yang saya mode offline apa live streaming. Jadi nanti teman-teman komen aja ya di bawah ya, enaknya dibuat live atau dibuat offline seperti ini. Oke, kita lanjut aja sekarang egg yang keempat. Yuk, kita langsung aja ya, langsung ke sini kan untuk egg yang keempat, biar nggak lama-lama sob. Oke, Don the Mafia. Oke, ini Trampist detected. Oke. Mission take down the mafia. The sky seem to be prospering. Oke, start. Act 4 chapter 1 Mafiaton. Oke. Oh, ini masih chapter 1 ya. Oke. Saya kira itu ini udah, saya bingung, berarti ini ada chapternya, ada act-nya juga ya. Loadingnya lama ya. Oh, hujan sob. Oke. Oh, itu ada teman kita. Nice. Saya suka karakter ini, lucu. Kalau lari gini mereng-mereng gini, Pak. Oh, ini apa? Oh my god. Tolong. Oh. You took your time. Help me Oh, out kamu here. kenapa? Get these brutes off my case and we can go inside. Dia minta tolong loh. Kita biarin aja ya. Ini apa? Oh, ini darah. Oke. Ini apa? Oke. Oh, mungkin ini kalau kita itu sama situ itu kebuka mungkin ya. Kita tolong ini dulu. Deh. Oke. Good job, Kit. Katanya kita Kit. Kamu apa coba? Kamu juga Kit. Oh kan? Iya bener, kita ke situ. Oke. Pintunya kebuka. Let's go. It's show time, baby. Oke. Drama sekali, Pak. Egg 4 Down with the Mafia. Loh, kemarin tadi kan udah loading lagi ya ternyata. Oke. Oh. Ini itu loh. Apa namanya? Kasino. Kita di kasino kah? Oh, dia itu, dia yang bawa, sob. Kita berarti targetnya itu. Kenapa sih? Coba. Wajahnya. Loh, kita dilempar loh. Go home. Wih, orang. Kampret ini. Oh. Kita dilempar-lempar, kita nggak salah apa-apa. Ayo sini. Dia ngelempar kita. Oke, mamam nih. Oh, nggak mau, ya udah. Ayo. Ini kok kita suruh pencet apa? Kita coba.
If small child get gambling problem, it's Okay. her own fault. Katanya anak kecil. Is roulette tables purely for looks? No No gambling gambling hill apa? Ah, nggak percaya. If small child get gambling problem, it's her own fault. Is roulette tables Dia cuman ngomong loh, nggak itu. Oh, apa ini? Kita coba ini. Kita coba. It's look like it's only take local currency, okay? And you forget to stop by brand new the change, okay? Berartinya ini pakai currency sini kayaknya. Kita nggak punya uang sini. Currency sini kita nggak punya. Oh, ini apa? Oh, darah. Oh, kita bisa masuk sini. Oke. Toilet loh. Hei, halo Pak. Nggak bisa. Ini apa? Oh, oke. Token. Kita dapat token. Oh, ini apa ini? Kita intip bisa kah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Balik. Oh, itu apa? Kita bisakah merangkak? Oh, nggak bisa loh. Coba cara lain. Oh, ini. Oh. Waduh, gimana ini caranya? Sebentar. Ini pasti ada cara ini. Kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Kita coba aja ya. 1, 2, 3. Oh, nggak bisa. Sorry. 1, 2, 3. Oh, cepat sekali. Oh, nggak bisa. 1, 2. Oh, nggak bisa, sob. Nggak bisa. Harusnya ada sesuatu yang buat ngangkat itu ya. Ini nggak bisa digeser. Ayo ikut saya. Nggak bisa ya. Oke. Shift. Oh, sebentar. Oke. Oh, saya tahu. Oke, sebentar. Oh. Oh, nggak bisa. Nggak tahu lah. Aku bingung. Kita kesini aja. Ini ada currency, kita coba bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tak kira tadi kita dapat koin bisa buat sini. Kamu ngapain? You should leave. This no place for Kita little suruh girl. pergi dari sini. Tidak ada tempat untuk sweet girl. Most places not for child, but especially Okay. here. Oh, apa ini? Monster itu. Itu monster. Saya takut. Oke, kita ambil ini. Oh, ini ada. Di sini tekan-tekan. What's troubling you, girl? Mafia not know what child. Oke. Whatever problem is, Mafia sure. Oke, katanya kita nggak bisa ngelawan mafia. You look like tenacious type, not leave problem alone. Other little girl run into kitchen. If you Katanya teman kita lari ke kitchen katanya. she look like unruly type. Keep Kita mau girl. kita mau di apa? Di adu domba. Oke. Sebentar di sini. Oke. Oh, nice. Ada tikusnya. Oh, ada raja tikus.
Apa ini? Oh, ini mungkin. Ini apa? Coba kita ajak ngobrol sini. The Mafia are terrible at Look here. cooking, but fear not. Cooking Okay. Cat is here. I'll prepare the actual dinner up here and swap the food before anybody eats the Mafia's cooking. Prepare actual dinner up here and swap food before anybody eat mafia cooking. Oke. I'm fairly certain someone would die if they ate the Mafia Oke. cat food. Kita suruh ganti itu makanan itu dengan ini. Menarik. Nggak boleh kena tikus. Oh, nah semini tikus ya. Sini, sana. Saya ambil darah lagi. Kita ambil salah satu ini. Oke, kita ke bawah. Oh, bentar, saya bawa ke situ. Bisa nggak ya? Kita taruh sini. Oke. Aduh, kok malah ke situ. Oh, melemparnya kok jauh sih? Bentar, ini. Ya, oh. Tak bisa. Kurang mungkin, kita ambil lagi. Saya cuman pengen nyoba aja sih, kita penasaran. Nice. Ini buat apa ya? Buat ini kah? Oh, ini jadi senjata kita ternyata. Oke. Kita ambil salah satu. Siapa tahu ini kita butuhkan. Oh, nggak bisa ternyata. Oke. Ini apa? Oh, nggak bisa. Coba. Hi there, Huh? young one. I am from a faraway Yeah? land. I've seen every corner Yeah? of the earth, and now I sell tiny pieces of my Dia penemu kayaknya. discoveries. You may call me the badge Seller? seller, for I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and Okay, upgrades okay. to your hat. If you have money, Oh, of dia course. kayak dia bisa jual-jual upgrade untuk kita gitu loh. Automatic collect. Oh, gini. Oke. Saya leave aja ya. Saya nggak mau keluar uang. Oh. Hihi. Nggak bisa. Sebentar. Oh, nggak bisa loh. Gimana terus kita? Menarik. Apakah kita harus lewat atas? Oh, ini. Oh, kita bisa masuk sini. Oke. Nice. Sebentar. Saya ambil ini. Oh. Bravo. Woohoo. That's all you got? Oke, ini apa? This appears to be mafia excuse for food. This container doesn't smell like it. Oke. I can probably taste someone, but not sure it's something you want it. Your obituary. Oke. Nggak bisa kita itu ya? Kita tuker gitu sama tadi. Saya nggak mau. Di situ ada sesuatu. Oke. Go Go ahead. ahead, kid. Open this thing up and I'll Oh, keep oke, dia guard jaga here. pintu situ. Oke, siap. Kita masuk. Oh, ternyata kuncinya buat buka ini. Oh, kita lewat situ. Siap. Oh, sebentar. Ini daging ya? Oke. Oh, kita kedinginan. Itu ada apa ya? Ini apa? Kita tekan E.
You resist to getting this fish punch. I thought halibut. You manage hold them back. Oke. Terus gimana caranya? Saya jatuh. Ya udahlah, saya nggak tahu itu maksudnya gimana. Bahasa Inggris saya payah. Oh no. Saya jatuh. Dia kedinginan nggak mati kan? Oh no. Why? Oke. Nice. Kita merangkak. Oke. Hah? Udah sampai. Oh, banyak emas. Oke. Ini banyak. Oh, ternyata kunci tadi buat bukain itu tadi ya. Oke. Kok kayak orang bingung ya. Tapi lucu ya. Ini oke. Ini ada 2 guard. Kita ke mana dulu? Kita coba hajar ini, bisa nggak? Oh, nggak bisa sob. Oh, nggak bisa. Oh, dia cuman ngelirik loh, ngelirik matanya. Oh, apa itu? Dia bos kah? Oke. Oh, no. Ayo, sini kamu. Kamu takut sama saya? Sini. Oh, apa ini? Oh. Gambarnya orang hormat gini. Checkpoint, oke. So, It is you, yes, it's me. Ini bos mungkin ya? Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with these magical Iya, itu punya hourglasses. saya. Dia kayaknya bos ya. Dia katanya belum pernah lihat kita. You must be very lost, kid with Okay. the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will Yeah. ever witness. Everything you've ever owned. Oh, kurang ajar ini ya. Katanya semua yang kita punya milik dia. Oke. Including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Oke, mafia kita style. harus selesaikan dengan style mafia. Lights, Like, action. It is Showtime. showtime. Oke. Oh, ampun. Kayak Naruto, Pak. Wuhu. Oh, dia kok ke situ? Oh, no. Oh, no. Oh, gitu caranya. Oh, kena sob. Waduh. Weh, itu apa? Aduh. Oke, nice. Oh, kayak gitu caranya. Oke. Oh, aman. Oh no. Oke, ini baru permulaan. Oke. Lagunya kayak Naruto, sob. Oh no. Oke, nice. You're no match for me. Oh. Supercharged. Oh. Oke, nice. Oh, no. Oh, dia pusing. Oh, lari. Oke. Oh, oke, dia ke situ. Oh, no. Nice. Oke. Mam. Aduh, dia kok gitu. Oke. Oh, nice. Oh, dia ke sini. Oke. Oh, no. Oke, nice. Oh, tidak. Oh, no. Susah. Oh, no. Dia habis mengeluarkan itu, dia pusing. Oke. Loh, kok nggak bisa? Oh. Oke, gitu ya. Saya masih bingung pergerakannya. Oh, kita jadi cepet, Pak. Lagunya, Pak, asik.
Ampun saudara. Oh, oke. Itu ketepaan. Oh, teman kita. Tidak. Tidak. Go to me, you psycho! Oke. Oh, no. Oke. Oh, nggak bisa. Oh no. Oh, ada. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar. Oh no. Oh. Susah. Lagunya. Oke. Oh, nice. Kita bisa mulai terbiasa. Oke. Oke. Oh, sorry, saya lupa. Oh. Harusnya ke depan. Gimana sih? Oh, gitu ya. Oke. Saya lupa lagi. Oh, nggak bisa loh. Oke, nice. Oke. Oke, nice. Oh, no. Oke. Oh, nggak bisa. Oh. Oke. Oh, nggak bisa loh. Mamam nih. Oke. Oh, super charge. Oke. Oh. Oke, nice. Woohoo. Oh, dia marah. Kita mengeluarkan kaki busin. Oh. Oke. Weh, bravo. Oh, no. Oh, no. Go to me, you psycho! No. Oke. Oh, kita nggak bisa. Saya mau pukul dia di tengah. Oh, aduh, kena 2 kali, sob. Langsung habis. Oh no. Oke, nice. Dapat lagi. Oh, dia marah. Kaki busi no Jisoo. Oh no. Oh, apa itu? Apa itu, bos? Tolong, bos. Saya nggak bisa. Shift. Gimana caranya? Hit him already. Gimana caranya? Oh, mungkin gini. Oh, saya salah. Bentar. Oh, saya kecepet ya. Oke. Ini nice. Sorry. Susah. Oke, nice. Nice. Woi. Nice. Oke. Oh no. Apa itu? Oh no. Mega kill. Oh my god. Oh. Pukul. Kok game ini susah? Oke, nice. Kayak kabit, Pak. Oh no. Ultra kill. Oh, mega killan. Oke. Konsentrasi, Gong. Oke, lari. Ayo. Oh, ini turun duluan ya. Saya lupa. Kenapa saya ambil itu? Oke. Dia ngapain? Oke. Oke, nice.
I got your friend captured, and soon you will both perish. Ah, saya lupa. Aduh, tragis. Oke, nggak kena loh. Oke. Aduh, ini terpaksa kena. Oke, nice, nggak apa-apa. Oke, nice. Tiga, kita masih 3, nggak masalah. Dia ngapain? Oke. Timing penting. Oke. Nice. Nice, go. Nice. Bodoh sekali kamu. Oke. Lari. Oke, nice. Nice, Gong. Nice banget, nice. Oke. Oh. Ayo. Oke. Timingnya nggak tepat. Oke. Aduh, nggak dapat lagi. Sorry. Susah. Oke. Oh, nice. That's I mean, baby. Akhirnya saya bisa, sob. Ini susah, sumpah susah. Akhirnya mereka ikut seneng loh dia. Gini, sob. Oke. Akhirnya Loh kok diambil ini? So what did these things do anyway? Are they some sort of rare collector's item for nerds? Kamu jangan-jangan jadi musuh? Kamu berkhianat? Katanya rare collection katanya. Jangan! Are they some sort of rare wait. Ini nakal. Ini saya susah-susah ngalahin bos. Malah dipecahin lagi. Whoa. Buat. Well, did you know about this? Iya, saya tahu itu tenaga pesawat aku. Kamu itu. Terus? This is crazy. Do you even realize what could be done with these? Apa? We can make it so that you never got punched in the face by the mafia that Okay. one time. We could beat up the mafia, travel back in time, and then beat them up again. Ini gila ini ya, temen satunya. Katanya kita suruh travel in time, ngalahkan itu lagi, mafia lagi, kan gila, cari masalah. Wait, we can make it so the mafia never arrived on Okay. the island. Could make it so the mafia never arrived. Oh iya, dia maksudnya dia tuh agar mafia itu nggak mungkin ke kotanya dia gitu loh. Wait. Even better, we could be crime-fighting time travelers. Gila. Katanya crime fighting time traveler. Oke. Kenapa tiba-tiba lampunya jadi gini? Oke, dia nggak mau. Sip. Jangan cari masalah. Wait, what? This doesn't make any Oke. sense. Katanya tidak masuk akal katanya. You All power. all And this you're power, not- and you're not gonna use it to fight Oke, evil? katanya kita punya semua kekuatan, tapi kenapa kita nggak bertarung untuk melawan kejahatan katanya. Terus kita nggak mau, oke? Dia marah. If you're not gonna use them to Okay. fight evil, then I will. Jangan-jangan ini jadi musuh. I'm not gonna let this island remain as Mafia Town. I'll
collect all the timepieces for myself. You have my word on Oke. it. Ya kan dia jadi musuh kan? Dia mau ngolek itu juga untuk dia sendiri. Loh, hilang lagi tadi. Muscle girl has pick point of your pawns. Kan? Dia ngambil itu. Aduh. Oh, kenapa ini? Oke. Enemies. Oke. Itu jadi musuh kita. What the fuck? Awalnya dia teman, sekarang jadi musuh. Karena dia ngolek. Kita nggak mau kerjasama buat jadi time traveler itu kan. Dia jadi itu marah sama kita. Aduh, kita baru ngumpulkan berapa? 4. Sedangkan kita butuh 100 sob. Coba kita lihat ini, ada apa ini? Area unlock. Oke. Power has been restored in machine room. Chapter Battle Bird. Oke. Yes, area kita unlock. Oke, sob, saya rasa untuk Act 4 ini saya sudahi dulu sampai di sini, cukup sangat susah. Kayak apa ya? Kabit ya mungkin ya. Oke sob, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video saya. Akhir kata, happy gaming and see you soon.